Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, u današnjem videu ćete opet moći da vidite oranje stanjaka, znači nastavljamo već četvrti dan je ovo. Za zelenu gnojidbu tu oremo, mogli ste vidjeti, evo izgleda preljepo. Plug stvarno radi dobro. Evo idemo neki 9 km na sat, dosta i brzo. Kolan vuče bez problema, mogli ste vidjeti u prvom videu. Danas se nadam završavam, ostalo me tu neke 3-4 jutra. Evo ovo tu što vidite. A ovo tamo smo već potanjurali sa Masejom i Konzumom tanjuračom. Ne znam, hoću još to prelazi trljačom, vidit ćemo. Najvjerovatnije neću, bez da troši naftu, posijat ćemo u to, pa šta bude, bude. Evo ga, izašao sam malo da vam posnimim kako izgleda oranje i da malo posnimimo traktor i to. Vogel odrađuje posao, kaže. Evo, rekao sam u prošlom videu, ravnici su pri kraju, evo možete vidjeti. Morat će se staviti novi sada prije jeseni. Ne znam da se sad na kameri vidi oranje dobro ili ne, s one strane bi se vidjelo bolje sunce. Evo ga, nema tu još puno, ja mislim da smo do podne gotovi, sad je 8:30, a do podne smo gotovi možda i prije. Sad malo ubrza i brže ide. Evo ovdje smo sad potanjurali, jučer. Išli smo ovako, pa nema veze, ostavili ove crte, ali ništa posebno, najvjerojatnije će to prijeći drljačom. Da bude još bolje. Trošimo naftu, ali šta je tu je. Ide to jako dobro. Vozimo nekih 8,6, 8,5 do 9 km na sat. Trećom brzinom na drugom ovome rangu. I naravno ručni gaz, da ne moramo držati stalno nožni. Ne znam šta da snimam, šta da kažem, snimao sam. A na jesen ćete vidjeti, bit će non stop ide iz oranja. Znači imam oranja puno, da snimat ću svaki dan pa da mogu objavljivati. Ali ove godine ne znam šta će biti sa videima i žetve suncokreta i kukuruza. Pošto jedno tamo suncokret svaki dan je sve više i više na zemlji. Kukuruz se nešto malo ispravlja, nešto će se valjda pokupiti, vidit ćemo šta će biti. Eto, vidjeli ste katastrofu koja nam se dogodila, ali šta je tu je, idemo dalje. I vidio sam 100.000 pregleda je dosegalo onaj video što sam snimao polegnuti kukuruz. Znači, iznenadio sam se koja brojka na tom videu. Hvala vam za to i vidim podrška raste svaki dan, raste u broj pretplatnika. Kanal napreduje iz dana u dan. Sad ćemo vidimo, plug me zeza tu na krajevima, moram malo pustiti oko, sačekati. Neće da uhvati rebo sad, evo vidite, neće ova brazna. Evo sad ide, nešto me zeza na krajima. A mogu vam reći da je ovo već i zasušilo. Još za koji dan neće se moći ni tanjurati ni orati, ja mislim. Svaki dan je sve gore i gore. A ove visoke temperature, jučer je bilo 37, danas isto javljaju oko 35. Čak je do 40 ovih dana. Ako se tako nastavi, ne znam. Onaj kukuruz će brzo sazreti. Evo ga, sad smo malo ubrzali, 9:20. Možete vidjeti kako kolan vuče. Znači ide, ne osjeti. Ali ovdje nije nije neka dubina, ali opet ima dosta. A nije ni potrebno duboko ni ići sad uljetom.
Evo ga, polako se njiva privodi kraju. Mislim polako, imam tu ćemo se još navozati. Još to malo i dosta i najesen, onda ajmo nove pobjede. Već mi je dosta oranja, ova 4 dana mi je dosadila. Na istoj sam njivi pa dosadi. Ali eto, mogu sam ja to i za 2-3 dana, mogu sam malo više, ali nema potrebe, polako i sigurno i dobro. Vrućine su jake bile pa nisam htio preko dana puno ni raditi. Zbog traktora. I evo ga, sad će još malo kraj na ovoj njivi. Idemo ovo malo još završiti, krug 2 i razad. I idemo kući, kačemo u klub. Treba ću ovo potanjurat, pa ne znam, hoću vam i to snimiti s masivima, vidit ću. Hoću li to, vjerovatno hoću danas dok je odmah vlavo vlažno. Eto, sad nas tu zeza malo ostaje šire, na one strane šire. Stvar tamo je uže, ovdje je šire, ali nema veze, sve se to sredi. Zato bi okretač bio bolji, ali šta je tu je. Drugog nemamo, a okretača sigurno ove godine, neko zna i na godinu šta će biti. Vidit ćemo na godinu možda okretač biti. Ali dobar je ravnjak. Kad on ore dobro, to je bitno, a sad ovo razor i ovo, to mi ne smeta, lako se to riješi. Eto, proštom tanjuračem tamo i ne vidi se da je razor bio. A tako bude u proljeće, prođem drljačom 2-3 puta i razor niko da nije nikad ni bio. Evo ga, to je bilo to za ovaj video, za oranje ljetno. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!